Itud ko kada kayo dito nga reminder, kan encouragement. Hearing is different from listening. Sabali dito makangag, kanti sabali nga indingam. This is preaching, and let us focus and give our undivided attention. If you are multitasking, you might be able to hear the preaching, but it is another thing to really listen. No, da isa miram nga ubraan ket madama ti preaching, mabali na mangeg tay jay preaching, ngem sabali nga banag detay agdingeg ka nga ag-focus nga talaga. In the Bible, we find when Jesus Christ visited ti agkabsat nga ni Mary ken ni Martha. Ni Martha, she might have heard what the Lord was sharing. Kasi ada jay kitchen, agisagsagana ti merienda ni Apo tay Hesukristo. So she might have heard what the Lord was sharing, but Mary listened to the Lord. Today, let us give our undivided attention and focus to the Word of God. Awang kumatsabali kakabsat, nga pangipokosan tayo, dagiti panunot ken puso tayo, no di iti panagdingeg tayo, iti sao iti Apo. Amen kakabsat? Okay. Ti Paulo, deti message nga inak-ishare kada ka itang bigat, kat nakapimpintas. Paulo na pelang kakabsat, kat naimbalito kanan. The title of our message today is God's Gold. Ti balitok ti Diyos. Kung ayo siguro kita, Pastor, adagayang balitok ti Diyos ay when kakabsat. I will preach to you this morning the topic, God's Gold. Amuyo kakabsat. Kitkitak ite mo na nga gundaway, ket na duma-duma gayam kakabsat, iti karat iti gold. Dete 18 karat, no apay nga 18 karat, kakabsat, haan nga pure, ti pure ket 24 karat. Di 18 karat kakabsat, ada impurities na, meaning, ada sabali nga laok na. So kunada, it is 75% pure. 75% han nga puro nga balitok di jay adda sa bali nga lauktan. Kastamot detay 10 karat aket siguro tay 10 karat ang kakabsat aket baga 50% pure, 35% pure. But I read in an article and it says that to come up with a 24 karat gold, fire is the best way to purify gold. Ti kano apoy, ti kapintasan nga proseso, tapnon ti balitok ket ma-purify, agbali nga 24 karat. When all the impurities are gone, at maisalang ti apoy, you have a 24 karat gold, the most valuable grade. And brothers and sisters, that is God's gold. A believer who has been purified by the furnace of trials. Nga amin digiti impurities ti biyag na naikat, gapo iti ado nga panakasuot na ti panagbiag. You come forth as a 24 karat gold, and I tell you, that is God's gold. The Christian life is not always easy. Agpaiso kakabsat. Saan nga nalaka? Iti panagbiag ti maysa a Kristiyano. For years, we may have health and strength. Alagat para kadigiti, medyo natataengan ngem da kamin. Mabalin nga makarelate kayo, iti dayto. Ti adu nga tawen, nasalunat ka, napigsa ka, nagkabanwag ka. Riches and prosperity, peace and happiness, and then trouble comes. Sometimes, digiti nga panubok, wano riribok ti panagbiag, it comes as one overwhelming event. Dete, biglalatan kakabsat kat, wow, kasla dete, matalimpungaw ka nga dimammo ti aramidem. It comes as one overwhelming event. Other times, it is one thing on top of another. Daddo mamat, dagiti panubo, riribok ti panagbiag kat, agsasaganad mo't kakabsat. Usually, you can cope, but today, you are crushed. Is it not true, kakabsat? Hanggang ding agpaisaw. Aman. Usually, kayang-kaya tayo pelang. Ngem dimteng iti time, kakabsat, nga datayo kat mapugsat gaya man. We are crushed.
The case of Job in the Bible was similar. Though worse than any of us are likely to endure. Nakarkarumot kit di ati napasamak kini Job ngum datayo. Kasi he had a family, he was the wealthiest man, but all of those were gone in a moment. Napukaw amin kagabsat. So his future was uncertain kasi awanan iti finances ken resources na. And he was grieving because all of his children died. Natay aming anak na. He lost his wife and everything. Sometimes, kakabsat, kasjay iti biyag nung nakarkaro kini Job. It is recorded for us in the scriptures to comfort and encourage us in the midst of our trials. There is a purpose. What a blessing. And our loving Father will ensure that all our troubles work for our good. Amen. Amen, kakabsat. Ti apo kitaan na nga amin nga sumangbay nga panubok ken problema ti biag tayo ket agbalinto nga pagimbagan tay gayam. And He gives us His grace to sustain us. Isu nga kalpasan dagitoy nga pasamak ti biag ni Job ita Biblia in surat na deti teksto tayo ita Job 23:10. Ket kuna nga kasta di Job 23:10, basahin tayo man amin, wherever you are, read with me. But He knoweth the way that I take. When He hath tried me, I shall come forth as gold. Oo, kakabsat, basahin manan. He knoweth the way that I take. Amuna iti pagdaldalanak ita. Praise the Lord. When He hath tried me, ket kalpasan nga suutan nak, I shall come forth as gold. So, di nga trial, purifying process, nga ti epekto na 24 karat gold. Pure gold. Brethren, that is God's gold. A believer who's been purified in the furnace of trials. Nagmayateng kakabsat. That is my desire. Nga kung apo, ti kararag ko, saan lang nga tulungan na ka, digiti panubok, saan lang ko mga mapagbaligyak, digito'y nga pasamak ti panagbiag, ngam kalpasan na kadiapo, may sa aktumot nga kasla balitok, nga naguguran ket na dalusan, na ikat digitay bambanag, nga sana makay ayo ti imatang mo, ket adtoy apo, 24 karat gold nagmad. Deta ti makuna nga God's gold. Deti binasa ti nga bersikulo, clearly, is divided into 3. Talo kakabsat. Di ginasa tayo. Basahin tayo ulit ha. But He knoweth the way that I take. When He hath tried me, I shall come forth as gold. What are they? And that will I discuss today. 1, God knows my struggles. Others may know, but the importante, God knows my struggles. But He knoweth the way that I take. Kunana di Bible. May ikadwa, God tries His children. When He hath tried me, ti apo suutan na, dagiti anak na. Number 3, God has a purpose. God has a purpose. Ano ti purpose ti apo? Ano plano na? Ano't goal na? I shall come forth as gold. Nakita yung kakabsat. Nakapimpintas. Amen? Okay. Now, first of all, hintay dyan number 1. Kupkopyaan yun sa kakabsat ket kwa. Inpadalan ko lang. May-sa antay mo la dijay. So, don't you worry. You can catch up. Okay? Number 1, God knows my struggles. Amen. Nog may sa kang agbuy-buya ita. Apo, ibagam ti bagim. Ammo ti apo, ti parikot mo. O, no, dakadom agbuy-buya ita, ibagam ka deta kaabay mo. Ne, timely de. Ito aya. Ammo ti apo, ti kasapulan tayo aya. Oh, God knows your struggle. Mga kapatid, God knows your struggle. Sa dinuman ti ayan mo. O, daka man ti Bakara, dakay di Talawag, o, San Nicolas, Bintar, anapay, Pasukin, Claveria, Hawaii, Balasiw taaw, apo, awan sa tao nga awan ti, struggle na. But this, God knows your struggle. Obviously,
There are two sets of struggles, obviously. Oo, paliiwan nyo kakabsat, kat ipakita kada kayo dito. Ada dito struggle in general, adamot te struggle as a Christian. Oh, practical kan spiritual, balanse aya. Ipakita kada kayo, te struggle in general, kan dito struggle as a Christian. Dito struggle in general. Oh, unaan tayo, dito struggles in general. Ano, dito kakabsat? Eket, dito kakabsat, no general ko nam, aming nga tao. Kristiyano kan saan? Namati kan unbeliever. Saved kan unsaved. Mapanlangit, uno mapan impyerno. Amin tayo, agpapada, nga adakastoy nga pagdaldalanan na. It's a general. So, this is not something spiritual, but it is just realistic, practical. Kasla ko ma-example. Apay, unbelievers kad lang ti makobid. Hammo te, pati Kristiyano. Kita nyo man kada, kami kakabsat. Oh, kita nyo? So, it is a general struggle. Everyone is vulnerable to COVID-19. The pandemic is a worldwide problem. It is not just a problem of churches. It is a problem of government. It is a problem of schools. It is a problem of businesses. Ano pa? Aming nga tao kakabsat, ang problema kaput pandemic. So, struggle ti aming nga tao. Ipagpakitak pela kada kay dating aspect kakabsat. Ito pa. Each generation, kakabsat, each generation, whether believer or unbeliever, faces its own challenges, struggles, and battles. Example, kakabsat, digiti children, digiti anak tayo, siyempre akat anak ti believers, digiti nga ubing. But, no anak ti struggle, digiti anak ti unbelievers, mabaling nga kastamot ti struggle, digiti anak ti believers. Digiti youth, anak ti struggle ti youth. Amin. Online studies, papada amin, deta. Online studies, financial provision for college student, panagbabayad man finalsan, pangalan manen, hala nga Kristiyano, agparikot ti kasta, ure unbeliever, amin, general. Napay kakabsat, peer pressure, hala Kristiyano kakabsat ti mayay ayaw, pati unbeliever. Social media addiction, manong oras na Facebook, manong oras na Netflix, manong oras na YouTube. Hala Kristiyano, tagproblema kasta, pati unbeliever. Anapay, worldliness, idolatry. Anapay ti common kakabsat, common tayo amin dito. Home responsibilities, di nga amin? Api Kristiyano kadlat aginaw, pati unbeliever. Amen? Anapay, youthful hormones, di jikin agresibo tagtutubo. Amin, common data kakabsat. Anapay, friends, craving for sense of belongingness. Deta kakabsat. Dete kayat na, dete makakita lat picture, digiti barkada na nga, apo na pa da nagpaspasyar ket anak kunanan. Sana all, apalan na. Di kita kakabsat. By the way, young people, abangan nyo. We are going to have a series of fellowship. If not this week, starting next week. Titopic tayo, sana all. May series of message na ako dyan. Nag-meeting kami kagabi. Digiti pastors tayo, dagiti youth leaders tayo. Mangrugi tayo ti Young People Fellowship, ti high school, ti topic tayo, sana all. Pag-uusapan natin yan, mga kapatid. Kasi, meron tayong human craving for sense of belongingness. Anapay, emotional challenges, digito'y kakabsat, realistic, common nga struggles, ti agtutubo dito. So, it's good nga maibagak, tapno as parents, maawatan tayo, kasi gayam ti struggle mo, ti anak ko, isumot lang nga tulad-tuladan na iti digita trend itata kasi kayat na gayam ti makuna nga sense of belongingness. Thank you pastor, amok ti panang deal ko ti anak ko ta. Anamot ti problema digiti yang adults, common dito ikabsat, common. Anat problema tayo nga sinot yang adults, ekit da kami. Digiti agtawon ti 40 pababa. No 41 nagpangato kayon. Sorry, older adults kayon. Gamda kami nga agtawon 40 agpababa. Dakam digite yang adult kamakuna. Uray single, yang adult. Anamot ti problema may kakabsat? Parenting. Di ba? Common data, aming nga tao. Basta yang adult kakabsat, parenting. Anapay? Marital. Aglalo digite ka asawa, panagad-adjust. 5 years, 10 years, agad-adjust pa lang. Amin digita kakabsat, struggle. Career goals. Ay kat kasanumot iti career ko. Workplace stress, di pagubraan. Do nga problema, struggle. Provision of needs.
financial hardship, housing, pagyan na balay, social media, same thing, friends, craving for sense of belongingness mo, kakabsat. Oo. Sometimes relatives, comparison with contemporaries, amin, di kita kakabsat. Problema tiyang adult. Oh, di ba? Tama ba ako? Mga kayang adults, thumbs up kay man. Well, agpepeso deta. Iso nga, di Friday, nakapimpindas tay series of lesson ko kakabsat. The 10 paradoxical realities of life and what the Bible says. Iso nga nakapimpindas di jay Friday night. But, di kita yung adults nga older. Okay, da kayo nga, itag yung man imayo kakabsat. Nagtaon 41, agpangato, tayag yung man imayo. Oh, amen. Hana aminin ti dad, dumaaminin yung kakabsat. 41, agpangato kayo. Okay? Thank you, older adults. Ano mo ti struggle yung kakabsat? Agat children in college, agpapabasa kan ti kolehiyo. Oh, di ba? Ano pa yung kakabsat? Oh, workplace stress. Yeah, business, uno pagubraan, same thing. Ano pa yung struggle? Di older adults. Raising teenagers. Apo. Nakamamayat di ubing, di baby up pungulam, angut-angutom sa amin na silang na, kada saka na, kada buok na, kilikili na. Ngami di teenager yung kakabsat, kat kumusay mo tayo na ya, kumugtaray. Kat narigat ti agpadakil iti teenager, di kita mo ti parpariko ta, di kita older adults. Ano pa? Health concern. Wow, adumot saksakitin kakabsat. Agitugutan, di kita diamante, kada perlas na. At tumar-tumarindan kakabsat, bigat aldaw kan malam. Anapay ti parikot, dagiti older adults. Usto, dito pa amen? Dagiti tumaang. Healthcare cost. Kasanot pa ng maintain ko nga ro, dagiti health ko itatakot na, gadumot ti tumtumarat. Dito la maintenance ko, 2,000 a day. Kwenta man, Edward, 2,000 a day times 30 days. 60,000, alam ta 6, digitamot kakabsat ti parparikot, digiti older adult. Sana usto kakabsat? Ala, thumbs up kay man. Wen, kakabsat, common nga struggle amin deta. Anapit struggle, retirement. Ay, kasanon tumot nga rod, no, dagamimot ti kumapoy, agre-retire kami, anang rod ti ubraan, mit panagbiag. Emotional challenges. Pero amuyo kakabsat, dinggan nyo deto. As Christians, numampay amin tayo makipagsagsagaba iti kakasta nga paspasamak ti panagbiag. As Christians, we approach these struggles with faith and hope in the Lord. Makatulong ti diet, makatulong ti exercise, ngem as a Christian kakabsat, number 1 deta pamatiken pananginanamatay ti Apo. This hope is our anchor so that these struggles cannot hinder us from our priority. Ano't priority tayo nga Kristiyano? Matthew 6:33. Okay, ag-diet tayo, makatulong deta. Ag-exercise tayo, makatulong. Ti priority ti Kristiyano, Matthew 6:33. So kasano nga maipangrunam ti Apo, kasano nga maikapagserbi ka ti Apo kas Kristiyano, ti baetan, digiti sang-sangom nga struggle, anyaman ti sangom, yang people ka man, yang adult ka man, older adult ka man, tiigam tayo kakabsat, deto'y pamatikan pa ng inanama. Apay, going back to our point, we know that God knows our struggle. Diyeng aming kakabsat ti answer na jay. He knoweth the way that I take. So, da kayong agon online class, amuti Apo tarigat yo. Da tayo ngayang adults, amuti Apo, deti rigat tayo. Da kayong mat ka older ones, amuti Apo, di kita sangsangwan nyo, nga fears, kan doubts, kan na amin kakabsat. God knows our struggle and He cares for us. Apo, nagmayat deta nga angkor. Kasi ti panagbiag, you need a spiritual anchor. Tapnon saan ka nga mayayos, ket maipangrunam latat panagserbim ti Apo, ure adda digito nga sarsarang tayo. Kuna ni Apo Jesus di Matthew 6:32, anak ko na. For after all these things do the Gentiles seek. Isu kanulat, isut pagabalahan, digiti unsaved. So, agpapada tayo, di ba? Ag problema tayo amin timakan. Digiti unbeliever, problema mo timakan. Ngam ti difference na isulat focus da tayo, ti focus tayo agserbi. Kat all these things shall be added. So, DJ kakabsat, because God knows my struggle, and He cares for us. So, nagpintas deta kakabsat nga pamalagip ti sa uti Apo. Not only that, kakabsat, san la deta? We wait upon the Lord. At adumteng mo ti panagkapo yun na yan.
Oo, di tayo mo't makakope upon, stress tayo. Te kunakon kakabsat, makatulong ti diet, makatulong ti good amount of rest, makatulong kakabsat, iti proper exercise. But again, as a Christian, pangalantay ti strength tayo, ngagpatpatuloy, ngagserbi ti Apo, tapno diti agbakbakslay, tapno diti aglamlamiis, tapno ti kastaket, we thrive as Christians in the midst of struggle. Isaiah 40, 30 and 31. Oh, dinggan nyo kakabsat. Kung nati Apo, even the youth shall faint and be weary. Kita mampay. Digiti kakadwamit to yung malaksit kada Pastor June kat na puro youth di gitaw eh. Oh, kat kasla na bambanog, ba't tilang ayog, pay sound. At ako na ti Biblia, even the youth shall be weary. Diyan ka mo no, deti bambanog da kakabsat kat ti katuturog siguro. Ahamad, okay. Even the youth shall faint and be weary, meaning, in facing the realities of life, kakabsat. And the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Sa bali tay happiness nga maitid ti lubong. Sa bali mo't detay joy nga gaputi Apo, kakabsat. Amen? But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Oh, kada kayo nga kakabsat, dita abroad, akat sa bali mo't itikas la plastar ti biyag yun, tata. Awan sabi kat tiyempuyo kakabsat no dado mga manganan, trabaho latta na yan. Magariin kat tibigat kat trabaho't panunot mo. Oh, no dakat trabaho't panunot mo. Tunagawid ka, itugtugot mo ti trabaho, di panunot mo. Maturog ka, tagtagainipon di trabaho. Kat talaga kakabsat, mautuyan tayo. Anapay? Madrain tayo kakabsat. Kat tilubong makaitid mo ti happiness, at makarelax ka mo. As a Christian, naglagay pun tayo, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Di kiti agkarkararag, di kiti umadani iti Apo, sabsabali ti joy nga dakadakwada. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Paunay kan kakabsat. Nagpintas detan nga blessing ti anak ti Apo. You see? So, deta kakabsat iti aspect, iti general wano common. Di kayo ti right word na common struggle. Amin tayo, at deta ngam as Christians, makapagpamati tayo ta, God knows. He knoweth the way that I take. We can wait upon Him. Mabalintay ti umasidag kingkwana. Kat pabaruan na ti pigsa tayo. Di ka jiragsak tayo kakabsat nga agserbi ti Apo. Apo na isang sangayan. Now, anamot di may kadwang struggle. Dito mo di struggle as a Christian. Kasla di napasamak kan Job. Naki-interfere ni Satan. Meaning, kadate nga Kristiyano, malaksid nga agpasar tayo, di kitay common struggle, sa balin tupay, dete umay, panangkurkuriro ni Satanas ti biyag tayo, kanti pamilya tayo, kandi giti anak tayo. DJ kakabsat, at dati kabuso ra jablo, nga maki-interfere. Amoyot interfere kakabsat, makisagsagpaw, naimas at asagpaw no, dete tinuno nga bangos, na isagpaw ti inabraw nga marunggay, nga adasabong na ti karabasa ay arohel. Kante, deti pang pananam no kang kabil tayo. Kabatite. Paunay gan kakabsat. Kat di Satanas kakabsat, as a Christian, malaksid nga dadigiti common struggle tayo, madegdegan. Tangamin anak na kati Apo, agserserbi kati Apo, umay nakurkurirwen iti biyag tayo, ti pamilya tayo, ken uray pay dagiti churches tayo kakabsat. Umay manggungun daway. Data ti struggle, kas dyan napasamak ken Job, naki-interfere ni Satan, kunana ti Apo, agat, kasanong na faithful king ka, deta nga Job, kat no binendisyon namat, inaladam ti adu nga protection kang blessing mo. Padasam nga ikatan, kitam ilunod na ka. Anak ko na ti Apo, okay, kunana, go ahead, hamulaki di nga kutsyon ti biyag na, iso di jay. Dimteng detoy nga trahedya ti biyag ni Job, haan nga common deti nga problema, ngam struggle, gaputa anak ti Apo, ket tiraan ni Satanas. So at least at tagakabsat, ma-realize tayo nga agpayso.
malaksid, digiti common na struggle nga naindagaan kan realidad. As a Christian, sa bali pa'y gayam, dumagdag pa'y, dito panangatakar, ti diablo akabosor kada tayo kakabsat. Ngem again, ti truth nga panghawakan tayo. Kakabsat, God knows our struggle. Amen? He knows. Anapay? He empathizes and helps. Amo kaya na sound, dito empathize. He understands. Maawatan na kat makipag-rik na kada tayo. Iso nga kuna na di Hebrews chapter 4. Alang ipakita man di Hebrews, di empathize. Seeing then that we have a great high priest, the Lord Jesus Christ, that is passed into the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast. Iso nga dapat kakabsat, hantay umibibat. Amen? Continuation, dito iti lesson ko di Sunday nga, why we must keep on going. Agpatpatuloy tayo. Anyaman, dagiti pagdadaanan tayo kan pagdaanan tayo ito. Verse 15. Okay. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities. On the meaning to say, ni Jesus Christ kakabsat, nagkatawang tao, iso nga amuna itirik na ti struggles ti maysa nga tao, but was in all points, deta all points, amin nga pakatatakan, amin na pakatiraan, nga pakautuyan ti tao kakabsat, ket napadas ni aputay nga Hesu Kristo. Tempted like as we are, ngem sana nagbasol, ket dijay mo ti kayat tayo. Nga uray umay, dagiti ado, nga pasamak ti panagbiag, makapagpatuloy tayo latta iti apo. Iso nga, 16, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Kakabsat. Basic takararag, but you cannot live without it. Prayer is essential. Let us therefore come boldly unto the throne of grace. Take una kun kakabsat, uray agid idda kapelang kasarsarita munti apo, heart to heart. Apo kuna ibagak man digito ita, amok nga maawatan na, amok nga ammum ti itulong mo kanya. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. And not only that, ti struggle mo akas Kristiyano, uray tiraan na ka ni Satanas, hanna ka nga malipatan ti Apo. He will not forget you. Uray adda digiti makalipat kada tayo, alakat anangarod, awan maaramid tayo, ngam ti importante, ti Apo, san na tayo malipatan. Nayarig man deta kakabsat di Isaiah 49, 15, 16, din ganyo. Isaiah 49, 15 and 16. Anak ko na. Can a woman forget her suckling child? Amum tinanang kat, amuna ti oras ti panaggatas ti anak na ka. Di ba? That she should not have compassion on the son of her womb. Yea, they may forget, yet will I not forget. Di ko na ti Apo. Malipatan da ka kung nati Apo ngam siyak, di ka malipatan. Apay nga na ka malipatan? 16. Behold, I have graven thee upon the palms of my hands. Pauna yan? Ano ti Ilocano ti graven ni tayo? Ingkitikit kayan ti imak ko na nakakabsat. On the palms of my hands. So ibig sabihin, sa dinuman kakabsat, kat ti Apo, malagip na kalata. Iso nga kakabsat, uri sa dinut ayam mo ita, agis struggle ka, akas Kristiyano, laglagipom deto'y kakabsat, ti Apo sila lagipken ka. Kat ammo na kakabsat, iti pagpaspasaram. Amen? So deta kakabsat ti point number 1. Okay? God knows my struggle. May kadwa, number 2, God tries His children. God tries His children. Ti Apo, suutan na, digiti anak na kakabsat. Listen, God does not spoil His children. Kastamot ka, dati nga naganak, di ngamin. Hantayo nga dapat nga spoilan, digiti anak tayo. We should not be overprotective. Kadakwada nga dati, no, obra tayo ko, saan ka nga makialalam dito, hanti ibagbagat kasi digiti ubing, no, daduma kakabsat ta, kasapulan nga may involved da ka digiti trabaho, tapnon iti kasta, nasapsapada,
nga makaawat iti realidad ti panagbiag. Al-alisto da ngagmature. No balasang ta anak tayo, elementary pa lang, amuna ko mataglaban. Amen? O, balitok no ka nga anak dera. Balitok ti kalidad na, ta amuna tagtrabaho. O, amuna tagluto. At dadigiti basic life skills nga amuna mutten kakabsat at reality nga ruti panagbiag. So, God does not spoil His children. He trains them. O, iso nga da kayo umot nga anak, eket, data ko magakabsat, no adda digiti, tigiti naganak yung nga makatulong kayo, akat ti panunot mo kumaho, opportunity deti nga makasurusuro ko na. Amen? Saan laeng mo't nga deti, puro ka digiti pagragsakan ti pampanunutom. Number 1, deti responsibilidad. So what will God do? He allows pressures to mold us. Iso deti iti, when He had tried me. Ti apo ti mismo nga mangisalang kada tayo ti pakasuutan. Amen? Oh, iso nga ti Kristiyano kakabsat, no anak na ka iti apo, talagang adangaro digite kung kunada. No? Pastor, kunada. Apay nga ta, kunada. Nanipod, idi nagbawti sarak ta kapilya, agsasaro no mo ti panubog kon. Agat no damom ti Kristiyano ko talaga nga masurprise ka. Apay, kakabsat, amon no mabangka agbasa ti PMA. Amen? Oh, mabangkag basa yan ta PNPA. Apag danom mo jay kakabsat kat ne. Physical test nga sigod. Agat ko nam ka di. Ti amok man di tinumay klamangan maturog ko nagbasa. Ay, saan nakakabsat? Matraining ka. Kasta mo ti Kristiyano, no, nasave ka ko nam, ay, ti amok man lang ti Kristiyano ko't naragsak. Dati happy lata. Ay, saan nakakabsat? Han na ka nga mausar ti apo, no, saan na ka nga i-purify. Handa ka mabalin nga agbalin nga God's gold nga makuna, no handa tayo nga ipalasat ka digitoy nga furnace of trial. So ka, handay kong kuna nga, ay, ti amok man di Kristiyano kot happy lata. Dito everyone happy. Ay, nakakabsat. There is a time that we are happy. There is a time nga may experience tayo ti God's joy through the grace nga itod na babaan kat as we go through trials. Oh, He allows pressures to mold us. So, during this time of trial, ti pagsaya ata na kan Job kakabsat. During this time of trial, Job focused on God and His words. Oh, iso di ko na nga, when he had tried me, idi adda nga na isa lang amunan nga furnace of trial, di ayanan, kunana di 11. Tingnan nyo, ang continuation ti, binasa tayo nga verse. Tingnan nyo, obsad, verse 11. Then, kita nyo. Oh, kunana, my foot hath held His steps. His way have I kept and not declined. Oh, verse 12. Neither have I gone back, jak tim malikod, kadagiti pamilin ti bibig na. I have esteemed the words of His mouth more than my necessary food. Idi agdama nga dati furnace of trials, haan nga physical pleasure ti binirok na. No diket iti sa uti apo, iti binasbasa na. I have esteemed, basaan di man pa I have esteemed the words of His mouth. Ti Kristiyano ko talaga nga, no masuot kakabsat ket agbiro ka ti sa uti apo nga maka-encourage ken ka. Makapapigsa ken ka. Maka-i-boost kasi amom nga hangka dapat ag-backslide, hangka dapat tumalikod ti apo, hangka dapat nga umadayo ket kunam apo, ikan nagkaditi mensahe nga maka-encourage kanya. So ako na nagat, I have esteemed the words of His mouth more than my necessary food. Kahit nga sa one, iti pa nagbasbasan at Biblia, permi nga ma-enjoy na, malipatan na pa'y mga aneng kakabsaat, malipatan na pa'y ti agluto, malipatan na pa'y digiti ubrana ta. He was enjoying the Word of God. Iso nga kakabsat, listen very carefully. In this time of trying times, pandemic, struggles of life, digito'y sa uti apo kakabsat, iso iti dapat nga atendaran tayo. O, tunubigat ti Rabi, adaman ti men's prayer meeting tayo. Kat, apo, umay kami manana, tamasapul mit sa om. O, tunu Martes, digito'y single men. Amen? Siyak nga pastor kat ma-encourage sa kamang buy-buya. Digito'y single men tayo nga amuda nga ilawlawag. Digito'y sa uti apo nga nagbibiaganda. You see. So, God is in control of the affliction. God tries His children, meaning,
Kontrolado ti Apo deta nga sitwasyon. And this leads us to point number 3. Number 3, may katlo kakabsat, God has a purpose. So nakita yo, God knows my struggle. Malawag. Number 2, God tries His children. Number 3, God has a purpose. DJ, ti dapat nga makita tayo. Talo nga makita tayo. Amo ti Apo ti struggle ko ita. Ti Apo impalubos na nga masuutak iti kastoy. Katengel na ti biyag ko ti masakbayak ken amin na pasamak. Ag talaga ken kwa na. Ket ti Apo adda napintas gayem nga panggep na. The process may be difficult, but the result will be what? 24 karat gold. When He had tried me, I shall come forth as gold. DJ ti kahit nga sawan. Kuna dete kanta kakabsat, God never moves without purpose or plan in trying His servants and molding. Amen. Ulit gayam DJ. God never moves without purpose or plan when trying His servant and molding. Amen. What a blessing. Amo yung kakabsat, let me just share this with you. Personally, as a Christian and as a pastor, when I ask God to develop in me vital traits and values, because I know that these traits will make me a better leader, He usually answers with trials. Agpaiso deta. No kunak ti Apo, Lord, tulungan nak nga umangat pa iti panunot ko kas pastor. Tulungan nak nga lumawa pa iti panakaawat ko nga kas pastor. Tulungan nak Apo nga maawatak pa iti naindaklan nga panagayat ti maysa nga pastor kadagiti karnero na. Amom no ikararag ko ti kasjay kakabsat. Ti sungbat ti Apo ket saan nga dete kas lapak ni adamutan haan. Isa lang nakmet gayam ti trial kakabsat. Ta ijay nak nga sursurwan. Tapno makita kanyak di daw-dawatek nga karakteristik. Iso nga no umay ti panubo kong kunak. Kunak no kan Rohel. Deto iti answer ti Apo ti kararag ko. Deto iti sungbat ti Apo. No kunam, Apo, tulungan nakman ngagbalin nga mas nanaknakam nga may nga agtutubo. Umay ti panubok. Tulungan nakman Apo ngagbalin nga nasayaat nga ama kadagiti anak ko Apo. The Lord will put you into trials. Tulungan nakman Apo ngagbalin nga nasayaat nga ina ti uneg ti pagtangan mi. Tulungan nakman Apo ngagbalin nga nasayaat ta imbagken na bunga nga kameng iti church nga nangipanam kanyak. Amom, tinggan nyo kakabsat. Digidjay nga traits, hanga dete naturog katirabi tumbigat ket isut galadmon haan. Ikabil na kati Apo ti furnace of trial, ta ikaten na kakabsat, dagitay san nga nasaya at ti biyag mo. Tapnon rumwar DJ karat tayo nga kas gold. God uses trials to mold us to reflect, to mold us in order to reflect the traits and characteristics of our Lord. Kasi ti gold gamin ti Apo kakabsat, DJ traits ti Apo tay Hesu Kristo, ket agmanifestar yan tabiyag tayo. Christ-like nga makuna. You see that? Iso nga, the story kakabsat. The story is told of a missionary. Tingnan nyo kabsat missionary. Visiting an Indian workshop. Dito nga craftsman, ti ubra na kakabsat, anang amin, te agpurify ti gold. Ade Ilocano na di Jacob. Goldsmith, purify ti gold. So tinaramid na kakabsat, he had melted it, the gold, in a crucible and kept applying the hot flames. Rubruban na nga rubruban. Kakabsat, rumubrob, pumudot kakabsat. The missionary asked, when will you know that it is ready? Kanor nga maibagam nga mayaton deta insalang mga balitok yan ta apoy. The Indian replied, when I can say my face in it. Kahit ang asawan, di kasileng na, kat maani nagkuntirupak, makitak yan ta balitokon ta permit sileng nan. What is the lesson? This is the lesson.
God will only be pleased and satisfied when we are like Him. Iso nga ikabil na kati ado nga trial, kat siyempre, you grieve, madudug ka kakabsat. Oo. Pero ti Apo, ipan nakadjay, tapno rumwar, DJ traits, ma-purify tayo. So, dito ko na ti Romans 8:28 and 29, all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son. DJ gayam ti gol ti Apo. Nga di biyag tayo, kat ma-purify, maikat di kita'y rap nga ugali tayo, maikat di kita'y hanausto nga pampanunod tayo. Listen, the flames of trials are necessary to separate the dross from the gold. Importante. Iso nga handay ko na kat, amok man ti Christian life, kat happy lata, happy. Ay kat at that time kagabsat. Pero as Christians, talaga nga ipanatay ti Apo, iti kastoy nga sitwasyon. What happens? Pride, self-righteousness, impulsiveness, idols, lusts, worldliness, self-dependence, stubborn will, amin dagita kakabsat. Mabaling adda kada tayo digiti nga karakteristik. Ulitan, pride, self-righteousness, tiyamu tayo nalintag tayo, impulsiveness, foolish dagiti decision tayo, idols, dagiti kasla mga agaw iti panagayat tayo iti Apo, lusts, derup nga nailasagan, worldliness, nailubungan, self-dependence, hante unag karkararag ta, siyempre, agtaltalag tayo latat bukod tayo. Stubborn will, natangkan ti ulo tayo. Listen, all of this may be hard to break or cure. Agpaisaw, narigat nga maikat di gito, narigat tayo nga maagasan. But listen, the furnace of affliction will do that. Iso nga ipan na tayo ti Apo, di gito'y panubok, tapno iso ti mangdalos, mangikat, di gito'y nga rituer iti biyag tayo. Kuna na ti Isaiah 48 verse 10. Behold, I have refined thee, but not with silver. I have chosen thee in the furnace of affliction. Paunay kan kagabsat. Di giti great men nga inusar iti Apo, ti influence na kat permi nga aduti na bendisyonan nga para ti Apo, di kitang adipon na adut naglabasan da nga panubok ti panagbiag. Amen? Let me give you this final thought. Umangas tayo mampelat na unag. Umangas tayo. Ready? Maminsampay. Inhale, exhale. Inhale. Anat nakita tayo itakakabsat? God knows my struggle. God tries His children. God has a purpose. Listen, nagpintas dito yung life ni Job. Ngam amuyo kakabsat, napimpintas no datay mismo tinakapadas met. Kat maistorya tayo, iti kinalaing, kan kinaimbag iti Apo iti sabali, nga inaramid na tibiyag tayo. Let me give you this final thought. Listen very carefully. One of the best ways to teach and inculcate biblical lesson to others is through our testimonies. Ti maysa nga kapintasan nga panangisuro tayo ti Biblia iti sabali. Ket dayjay napaneknekan tayo daytoy ti biag tayo. Na-experiensya tayo ti panangsuot ti Apo kada tayo. Nga inikat na digitoy sana napintas nga wagwagas kanis estilo ti panunot puso tayo. Kat maitestimonyo tayo kat kuna tayo, no siya sinno ak ita, bunga iti panang training ti Apo kanyak in the University of Trials. Amen, kakabsat? Iso nga, no na-save kan, Edward, kaya't na nga sawan, na-enroll ka mo ten iti University of Adversity. UA, di jay kakabsat. University of Adversity. Major in trials. Major subject tayo. Trials kakabsat. Ape nga trials, una ta
puro exam, puro exam, puro exam. Amen? Puro exam kabsat. Suutan na tayo nga suutan iti Apo. Why? To train us. Kat as a Christian, kat dati nga nabaybay ka Kristiyano na kat adot may istorya tayo ka digiti younger, digiti disciplean tayo, nga digiti kat digiti napanagnagan tayo nga kuna tayo. Among brad, agpaiso ta Matthew 6:33, adot may istorya king ka nga blessing ka deta. Brad, agpepeso deta cheerful giving, adot may i-share ko king ka deta nga banat. Deto sa uti Apo, ma-improve tayo itibiyag tayo. Amen? Kas na kumati aglako kat supplement. Uno, deti sabon. Kunam kat makapapudaw deti, kunam Edward kat di mo't makita. Ha? Agam do, DJ, sabon nga inya-apply mo tarupam kat napudpudaw ka pa yung yelo. Oh, kat kunam ide, deti ti picture ko before. Deti ti lang hakon after. Nang dahil sa sabon na ito. Kaya kung ako sa'yo, bilhin mo na, may discount pa. Buy while discount is available. Oh, eket ko na, talaga? Mano nga, aldaw nga, ginamit mo, sakbay nga pin mo daw tarupam. Eket 3 days lang. Kastoy ti rupa ko. Talaga? Eket talaga makumbinsira. Anak ko na naking ka. Hanak ko na nga padasak man. Ikanak man sa nga pulaw, ko na nasigod king ka. Oh. Eket da tayo nga nabaybayag nga Kristiyano, sumarsaruno, digiti anak tayo nga magnamot ti padagti pa nagserbi ti Apo. Aket da tayo kakabsat, aket gagaydan tayo ida, anak ko, kastoy ti pa nagserbi ti Apo. Kastoy ti kahit na nga sawon ti panangted. Kastoy na kahit na sawon iti pa nagfaithful. Ket ammom, ti biyag me, napanagnagan mi ti sa uti Apo, kastoy ket kastoy deta. The best way to teach biblical truths is through your personal testimony. God allows trials not only to mold us, but so that we can have a story to tell. That by the grace of God, DJ pan naka-quarantine mi ije sa Nicolas, kat nausar nakti Apo nga nagikasabat ti Ebanghelyo, kat nalasatan daytoy kakabsat nga dakkel a panubok kanyak ken ti familyak. This is already a story to tell. Idi ba yanak ni Kiyon? Apo, kakabsat. Kala kada Pastor Charwin, kada Brother Ryan Duldolo nga adu nga dandanag. 2 weeks na pela nga kayanak, na ICU kakabsat. 2 nga lawas na, yan tablak na sa rin. Oh. Kalpasan na deta kakabsat, may isang arabi At agtubulat ta kakabsat, tinakad-adong. Dito yan ti agong na ni Kiyon, idi batit. Agtubulat ta kakabsat, tinakad-ado. Kat mabara de pagangsan na kakabsat. Iso nga, idi ko ang kat dimot makaangas ang kakabsat. Kat matayan. Apo, kunak ti Apo, Lord. Kunak, pagbiagam deting ubing sa mga alan, tano ipalubos mo nga agbiag Apo. Ikarik, idaton ming agserbiging ka. Iso nga doon, dumakkel ni Kiyon. Istoryak to DJ kakabsat, nalasatam deta anak ko, kasi inkararagdaga. Digidjay kakabsat a panubok. A story to tell, a story of your experience with God's molding hand, a testimony of His wisdom and sustaining grace. We are blessed with God's work in Job's life. Mabendisyonan tayo ti trabaho ti Apo di biyag ni Job. But it is also another thing that others are blessed because of God's work in your life. Amen? So, at the end, we get the joy. God gets the glory. Naragsak tayo, kalpasan na. Gamti Apo, kukuha na iti gloria. Let me summarize everything. Ito na, summative truth. Fire is the best way to purify gold. When all the impurities are gone, you have a 24-karat gold, the most valuable grade. That is God's gold. A believer who has been purified by the furnace of trials. Every head be bowed, every eye be closed. Kakabsat, iti dayti nga bigat. Ma-realize mo kadi, kakasmay sa nga Kristiyano, uno bigbigam kadi. Sino kada kayo kung iti dayti nga bigat? Pastor, Apo, permi nga related, deti biyag ko kadeta mensahe itati Apo. Tanakad adut pagis istragelag itang agdama. Usto deje kunam, saan lang nga digiti general struggle pa'y kasmay sa Kristiyano. Nagpaiso nga iti dayti nga gundaway, adut pagis istragelam. Can you say amen? Urihan ko mga, just say amen. Amen, adut struggles ko ita. May kadwa.
Nablesan ka kadi, kadeti biyag ni Job. Amen? Kat ti dayti nga bigat kabsat, ti kadi tarigagay ti pusom kat kunam, Pastor, ikararad nakman. By the grace of God, kat mailasat nak iti apo iti dagitoy nga struggles ko, maikat dagitihan nga nasisita nga banag ti biyag ko, kat agbalinak met nga 24 karat gold, God's gold, the most valuable grade. Ta ma-realize ko ita digiti nga panubok, isugayam iti wagas ti apo, nga mangisagana ti biyag ko, tapno agbalinak pay nga nausar. Can you say amen to that, brethren? Maaramat nakpay ti apo. Yes, kakabsat. It's not the end of life. Kaya't nakangaar-aramatan usaran iti apo. So today, ma-realize mo kadikot ko ng pastor, pasapulak iti parabor iti apo. Amen? We need the grace of God. Thank God for this message. Let us now give the microphone to Pastor John to pray for us. Kararag tayo kakabsat. Apo Diyos, umasidagkam ka, iti tayo ito yung bigat. Agyaman kami, Apo, ti adunga kinaimbag mo. Numampay da kami kat anak mo kat ay ayatem, han kami nga mailaksid kadagiti adunga panubok iti panagbiag. Subukan na kami, Apo, gapot da kami kat anak mo. Taday ta ti kakaisuna, Apo, nga no agdalan kami iti apoy, isot kakaisuna, tapno iti tumingkad. Ken maipakita, Apo, ti kinasayaat, dayta nga balitok nga panagbiag. Ket dagitoy na inbalitukan nga panagbiag mi, resulta, Apo, iti panubok kadagiti adu nga paspasamak iti panagbiag. But Lord, even in the midst of struggles, you know our struggle, Lord, when He hath tried me. So trials comes from you because your goal is for us to become purified as gold. Dawaten mi ti panulong mo, Apo, nga kas anak mo. Tada kami nga anak mo kat subukam, Apo. Tapno iti kasta naus-usar. Dagiti nga panagbiag mi iti kaubasam. Ket no agdalan kami kadagiti panubok, Apo. Isuda iti kakaiso na, Apo, nga pagpanunutan mi. Tapno iti kasta agbiag kami nga mayataday kan mayan nurot inta pagayatam. Ket no adu dagiti impurities iti panagbiag mi, Apo. Tulungan na kami nga makabigbig. Tapno iti kasta maiwaksi ko madagidjay. Tadagiti nga impurities, Apo, kat saan nga nasayaat iti panagbiag mi. Amen. At dati panggap mo sagtunggal maysa, kat deta nga pinanggap mo, Apo, we are conformed into the image of our Lord Jesus Christ. Amen. Continue to guide, bless every one of us. Thank you, Lord, for using your servant. This is a very different message, Lord, because it speaks about becoming as gold as your children, that our value will only become excellent when no agbalin kami nga nangin nga kas gold. Babaen iti panaka-purify iti panagbiag mi, Apo. Ituloy na ka mabantayan kan aywanan for the rest of the day. Continue to guide, bless, and preserve everyone. Digiti aditi Zoom, iti live. Ituloy na kaming aywanan kan bendisyonan, Apo, nang nangrona dati panggap mi, Apo, nga makapag face-to-face gathering kam tumutlaang dati anniversary mi no Sunday. As for your continuous mercy and blessing, bless everyone in a very special way. Bless our everyday need. Physical, no adadagiti rikrik naan mi. Material as well, kadagiti adu nga pagkasapulan. But above all, our spiritual need. Help us to be balanced always, Lord. And much more, we will consider this message that when trial comes, struggle comes, we look always upon you because you are always there ready to help us and to purify us from impurities, that we will become as pure gold. Amen. So bless us for the rest of the day. Continue to guide, bless every one of us in a very special way. All these things we ask in Jesus' name. Amen.